nuko ingabo ziri yara mu mikarati ngo ziteganya kwambuka zisatira zija mu gitasha kuko bageze yara mikarati ingabo zatwirwano zirababwira ngo AFC yatanze igihe cya SSLF muri SSLF ntabwo turwana gusa mwebwe nimwibesha mugatangira tuzobereka iki mbwaboneye ku mugezi none bari babanje kweza amasaha 73 bageza ku masaha 18 bageza kuri 6 none uno munsi tuvugana nuko bavuga ko komanda batayo wari hariya mu muco hagati yari kuri Kangwe ngo yavuze kuko agomba kwambuka akaja hehe mu gitasha kandi ugiye gutera mu gitasha iwabo ni yari azaga kenke niho ise ari ko ikaze mwese badukurikiye kuri Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV mwikande no kuri Mibunda aho hose tubashimira mwe mwamaze gukora subscribe reka rero tubirize abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira tuba hikaze muri aya makuru y'uno munsi itariki 24 z'ukwezi kwa 10 2025 ndetse dusaba nawe utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo dukomeze tubane nawe turi kumwe rero nabo musanzwe mumenyereye tutabatindiye reka bahikaze hanyuma twinjire mu makuru y'uyu munsi bahikaze urakoze cyane bwana munyamakuru kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi ntirubaruka mwaramutse turagusuje cyane Mibunda TV1 gake uzare kabone yego kabyare hungu nakobwa kabyare Al-Shabaab muri Yesu abo ngabo ntacimane takoze ya abantu bose badukurikira kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Joshua TV Rugenza TV1 TV1 ya Rugenza TV mwaramutse y'amahoro murabona tumeze neza turasusurutse tugiye mu gitondo c'amakuru namwe cyo tubasaba mutera agatebe mutegera amakuru yiwacu kuko ntituryama tuyakurikiranira hafi tukamenya uko haramutse tukamenya uko hiriwe tukamenya ndetse no mu gicamunsi uko hameze biturajije inshinga kuyamenya isaha kuyindi kugira ngo tuyabagezeho abajyamye barayabyukiraho n'abatabonye umwanya wo guhamagara bari ruguru nabwo muraza hano kuri Mibunda TV1 kuri Rugenza TV kuri Joshua TV murayasangaho rero tutaratangira amakuru yacu hari umuntu wantumye ngo aragukunda asande cyane turamwakiriye ngo mukura mukirizi uwo musore yitwa Yves Biganiro Ndaye akorera mu Rwanda n'umuhanga cyane umuhayita ukomeye cyane yabo munini yangu ati ufite umukobwa w'abasegege cyangwa umwishwa w'abasegege afite umukobwa w'abega umwishwa w'abasegege umugabo mugufi gutya ni inkora mutima yanje n'umunyamaranduri ni inshuti yanje Yves twakoranye ibitaramo by'ijuru byose bibaho twavuze ubutumwa ahantu henshi je nawe Yves turakuramukije mon frère vous êtes mon ami intime nari niyobewe mudamu we no turamuramukije yitwa Diane yangayo nguko turamuramukije cyane twakomeza amakuru y'uyu munsi breaking news munda y'isi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Mibunda TV1 Joshua TV1 Rugenza TV aho ni uzosanga amakuru yujuje ubuziranenga amakuru atari wivumbi amakuru yacu agiye kwibanda tugende tubabwira amwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kugira aya makuru tugiye kwibanda uko iwacu babyutse nuko bameze aya masaha twatubabwira amakuru duhita tunyarukira n'ubundi tukiri hariya tuvuge bimwe mu matangazo yoherejwe se cyangwa inzandiko zagiye zandikwa n'utugara izindi zikandikwa n'uwo bita Muniga Bipfura ariwe Muniga Ntama tuze kunyarukira n'ubundi na hari Igoma muri press conference yarayibaye ihujije Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nangaa bari bamaze iminsi babika ko ashobora kuba yarapfuye naho turaza kuhanyarukira tuze kunyarukira nari kuri point 0 ariho turangiriza amakuru yacu y'uyu munsi ayo namwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho hanyuma rero reka niyegereze bagenzi banje twinjira amakuru yacu y'igitondo yego amakuru yacu kwameze muri iki gitondo cuno munsi nuko ingabo ziri yara mu mikarati ngo ziteganya kwambuka zisatira zija mu gitasha kuko bageze yara mikarati ingabo zatwirwano zirababwira ngo AFC yatanze igihe cya SSLF muri SSLF ntabwo turwana gusa mwebwe nimwibesha mugatangira tuzobereka iki mbwaboneye ku mugezi none
bari babanje kweza amasaha 73 bageza ku masaha 18 bageza kuri 6 none uno munsi tuvugana nuko bavuga ko komanda batayo wari hariya mu muco hagati yari kuri Kangwe ngo yavuze kuko agomba kwambuka akaja hehe mu Gitasha kandi ugiye gutera mu Gitasha iwabo ni hariya za Gakenke niho ise ari ni ababyeyi be bari ngo arashaka kuwatera ngo hasenye mwumve iyo ideology nako kagambane gahari aho umuntu igihe imihana yose yari ituwe leta yari ihari niho yari iri nta wari warabateye leta ihereza indirimayi n'intera hamwe takataka zose zo kwisi zifuzaga kwica no kwangiza zose irazizana zishira murenge ngo bamara kubona igihugu baragisenya abantu basigaye muri kana kantu ko mu Minembwe n'abandi basigaye mu Mikenke uno munsi kandi ngo ntiborara ntiboryama ntibogubwa neza n'akare nako batagakuyeho ese niba bafite ishaka ryo kubaka igihugu Mibunda nta bantu barimo nibagenda bubake mu Mibunda noneho abaturage bamanuke babasange nibagume mu mikarati bahatanga amahoro abaturage bambuke bahasanga wakwibaza ngo ese ko bahabasatira mu Minembwe ningemwe zintoki se bahabaje gufata mirengo ngo baze gutera muri kira gihugu bari mu kiterwa abantu bari mu gihugu cabaguze leta yasenye irimo irareba ibyo yakoze ikagira ibyasoni niko kuriya ngo yari gucumuriza ikindi gihugu ngo kiba cyagira gutera kuriya gusa ngo ico bashaka ngo barashaka ngo na Minembwe nayo ngo isenyuke nuko bimeze. Breaking news uwo bita Macunda se cyangwa Bicunda na Macunda koko wumve Macunda avuye nubundi ari ya groupement nubundi ya Bijombo arambutse Gwerera utwa tuvugana agezaho bita kuri Kangwe ngo agiye kwambuka Gwerera ngo arebane ngo amaso ku maso ngo ni da pour da R pour A ngo binjire ngo mu Mikenke. Ukibaza ngo se we Macunda n'umunyamurenge urashoreye urashogosheye umuntu w'umugabo muzima kuremera interamwe zikuri inyuma leta ya Kinshasa kuri inyuma leta y'u Burundi kuri inyuma abazalendo bakuri inyuma interamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 zikuri inyuma ngo uremena ugiye imbere urutwe urarushorenga ugiye kurasa ubwoko bwa birababaje aramaraso muzozira muzikorera naho muzogera mwinju naho muzogera kuko ijuriro ryo ndaryo bazobona ubu twatuvugana rero bareguye iminyururu ngo barakomeje ngo bambuke Gwerera aho ngo bagiye gutera nubundi yego ikibazo wibaza abarundi bafata babana bo kunondo babiri babakubita hari muri ene uziwe ntiyabashije kurengera bari ababiri ibi amanyanga yose ari muri iyo hagati hari umuhungu bicera mu Bijombo ara mu nkambe y'abapfurero yari harakumugeti abasirikare mu Bijombo niho bari ntiyabashije gukiza ese imbaraga tagiza abasha gukiza bo ziriya ntera hamwe ashoreye nizo zabasha kujera mu kwica abantu niziye mbabazi afite zo kumva ko ari ufite imbabazi kurusha twirwaneho amadubu y'umurenge yemeye kurwana urugamba imyaka 8 irashize niziye none ni akicicura kumva ko agiye gufasha abanyamurenge ari uwamutabarije ku banyamurenge bari mu kaga ko bafite kuri kubyukuri turamagana akantu utaruzi murumu ni komanda kompanyi muri twirwaneho murumu nawe kandi murumu nawe yari umuturage yagaye muri twirwaneho habaye iki igihugu cyatewe cyasengwe cyandi cyari ko isengwa nande n'abakolege bamukuruwe abo bita abakolege de service yari arindiye aba mu mutekano ari kuwa aho iwaba abari ko barahasenya yarangiza ngo agiye gufata n'abari basigaye bari bamaze kwiyubaka imihana itari yarahiye ngo paka nayo bayisenye bayitwike icyo mbaye nibaza namara gufata bari abantu abakuye hariya azobarozahi ko bahora bavuga ngo icyo badashaka ngo nuko ngo abaturage bava muri kiriya gihugu bakavuga ngo MRDP ngo nabakozi b'u Rwanda none hagati yabo nabo abashaka gukura abaturage bazava mu gihugu bakuwemo n'ibintu bibiri igihugu kizacimukwamwo cabayemo inzara yego no muri bibiri yacigeze kubaho igihugu kikimukwamwo cabayemo intambara iyo ibyo bintu bibiri bidahari igihugu kizagitura none bafasha abaturage le besoin primaire ibintu byose bya mbere by'inkene ko byaza biva mutebutsa arabizi ko iwabo igakenke ntayizini amasabuni haba ntaho bakura umunyu ntaho bakura umwenda
batunzwe n'ibintu biva ku muhanda none afunze amasoko abibashira bishaka kuvuga iki bari abaturage arashaka ko bahunga hariya abonye noneho ba resiste niko gushaka ngo reka ashore ingabo zirase namara kurasa hariya ese aza kwagiye kurangiza Minembwe azamara agenda ruwahe ikibazo twibaza bwana munyamakuru n'abadukurikiye kugira ngo batwumve nukuvuga ngo bashatse kubabumbira hamwe inzira yavagamo imyunyu n'isabune n'amasukari ibintu nkenerwa za buri munsi zacaga n'ubundi hano kwa Murima ibindi bigaca n'ubundi ndondo yose zibuvira hari agasoko ko kana kaba kwa mbere hariya mu Mitamba ibintu bivuye buvira bizamutse n'ubundi niho byahuriraga abantu bakabigura sibyo ubuntu bamara kubigura bikagenda indondo yose bikazohuruka na za mikenke neza na yeye na za Minembwe ejo bundi AFCM 23 twirwaneho amaduwi murenge bari bagize gutya bafata bafungura isoko ya Mikenge ira soko ya Mikenge yari isoko y'ibintu bivuye mu Mikenge n'ibintu bivuye muri nuza bivuye hariya kundondo n'ibindi bivuye n'ubundi n'ibindi no hakabaho commerce d'échange aho bimwe bitari ibindi bakaba basangira igihugu cyari gikize none ubu nyine amakuru yandi nuko abarundi nabo bashaka ngo gufungura yabo soko yahaho zari mu iposho ukibaza ngo iyo soko nibagende baje kwishinga iwabo mu Cibitoke cyangwa baje kwishinga barashinga isoko mu iposho ireme imishugi sivyo bazavana abafurero mu Minembwe babavana buvira tugendaga muri matematike exacte n'abatwumva bose bazumva babavana buvira babashorere nibashika bagurikwe nande bazoremesha amateni abaturage bazogusha amateni dufite ikibazo cy'amaterese twavuye ko twambaye ubusa ikibazo nuko bahaye bicura gukinga buke ibi bahaye bakora none nivyo bari kugomba kuba barakoze kera igihugu kigize gute kigituye ariko ivyo bibwira usarire baravuze ngo gutanzara gutuka nyine cyo gutwa muri mukumva imbwa zose zirwa zamiriza ku nane ni gute umuntu urwana ngo abaturage ni bature umwita ngo numugambanyi w'igihugu uhaye utera ibitero ngo abaturage bahave ukamwita ngo niwe mwene gihugu kibazo gikomeye AFCM 23 irarwana ivuga ngo abaturage ni baturi FRDC n'abambari babo b'abarundi bo barashaka ngo abaturage bahari bahunge hagati yabo bombi umugambanyi ninde ni kibazo gikomeye ngayo nguko buri wese ariyumvira reka tube ngabavuga bimwe mu nzandiko zanditswe n'utugara ndetse n'abamuniga ndamabwana munyamakuru ayo banditse tube ngabayanyura hejuru tuze gukomeza n'ubundi tunyarukira n'ubundi hariya igoma akabo kashobotse amakuru ari sikilizeni habari akagara kare kanditse zandiko kavuga kuko ababo bage kubadandaza ko babagifaragaza ibo kuriya ngo buriya abazamutse ruguru ibo ngo n'amafaranga bahawe none ngo hari wabo hawo utabaza ati yeme ati bajya bacu barajyamyani Bujumbura baramanutse barahunze barahi Bujumbura ko baratwaka ifaranga bare hani Bujumbura none rero twamenya amakuru ku cyabashanya atari gushaka umutekano rero mwabantu mwe bari kumpingo y'isi mwese abanyamuryango w'Akagara mugende mukomere ku ifaranga zanyu bano bacu babaye abagambanyi n'abantu bahaye bacururiza mu ntambara abo bashize ku rutonde uwa mbere nuwo bita Muniga Bipfura uwa kabiri nuwo bita Tahiro uwa gatatu nuwo bita Mutebutsi uwa kane nuwo bita Byuzuye nukuvuga ngo hari witwa Eugene Shikiro hari witwa Muniga Ntama hari witwa Byuzuye abo ngabo ngo nibakagarakaza ko rezi faranga none ngo bajyamye Bujumbura none bagakubitamwo abo leta nabo yagize abagenti babo hano muco hagati hano za Kangwe hariyo Mutebutsi hejuru za Nyamara Kamombo irimo Tahiro noneho kigazura hariho bita Muniga Ntama ndetse na Byuzuye niko baba bavuga ngo niho bari hano kwa Serurangura bakavuga ngo Ekembe ari mu Mikenke ari nuza mu gipupu bivuga ko bagiye bashira amagenti bose ariko ngo hari umusirikare w'abarundi wababashije ubundi rose tese ibyo muvuga mu Rwanira ibyo muhamuvuga ngo tuza kurwanira mu Banyaminembwe ko abaturage bari ko baza bakarema isoko nta bitero biri mu Minembwe hatese ko tugiye gutera
tugiye gutera ngo bana baturage baje he badusabye se ubufasha kuko bari muri insécurité bagumiwe bagaramiwe byibuze yego ngo baza muri ganta amatese kuri kudusensibiliza waje utubwira ngo urashaka kurengera bene wanyu none kuri dusensibiliza ngo tuje kwirikwana bene wanyu ese urabaroza he ari numwe mu bapfurero ni mwumve umwe mu uwo bita ngo ni niba ngo ari nyamanusure nukuvuga ngo ko barashaka reka bamwumve nabo byabashoboye nord sud est ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Reka tubumvise. Amjambo wa Kongomani wote mahali mulipo, wenye wako nord sud est ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anayeongea hapa si mwingine ni msemaji wa MPLC FPLC, chama kinachoongozwa na jemadari mkuu kamanda mkuu Rene Itongwa Luondo Mkandama, ambaye sisi kikosi cha MPLC FPLC tuliondoka kwenda vitani kutoka Uvira mu groupement ya Kalungwe kwenda kurenforcer wenzetu wazalendo wakina kamanda Kanyama Kadogo hotele na wengine wenye wako kule ngambo za Nyangezi Kaziba. Tulipokuwa njiani tulipofika kwenye kampi ya mwisho ya Warundi, tulifika hapo tukazuiliwa. Icyo dushatse kubumvisa nabo ntibabumvikana bazalendo n'abarundi la Warundi. Ilikuwa siku ya 3 asubuhi tariki 22, jeshi la Burundi likatuzuia tusipite, eti hatuwezi pita. Tukauliza sababu ni gani, wakajibu eti kiongozi wenu wa coordination William Amuri Akutumba amekataa tusiwape njia. Tukajaribu kunegosie, haikuwezekana. Kwa hiyo ni jambo la mshangao tena la kusikitisha kuona sisi wazalendo tunaweza kuwa tunatiliana vipengamizi kwa kazi hii ya ukombozi ya kutetea nchi. Mpaka hivi tunajiswali mambo mengi kuona kiongozi. Iyi ni rekodi ni ndende. Icyo yarashatse kuvuga, iyi rekodi ni ndende bwana munyamakuru, aho nubundi ngo babibaza tese nubundi urumva kera ntihariho kera bashizemo ikintu cya polemique hagati y'abarundi ndetse na wazalendo atese ubundi abarundi ko barashabajya he ko twebwe twatugwanira igihugu cyacu abangaba nabo ko baragwanira nti wumva ibyo bavuze ko ngo Amuri Akutumba yabwiye abarundi ati ntimubareke ngo batambuke. Nukuvuga ngo y'intambara abantu bari mu kugenda bunguka ibitekerezo rwose bivuga ko nimba ari ibyo avuga bibaye ari ukuri. Amuri Akutumba karatekereza ati kino gihugu bashize nk'abarundi ngo bakijagate bakigira gutya gihinduke takataka, ese ko barakirwanira ngo kije kisubiri Burundi bacomeka Burundi bacomeke ngayo nguko. Reka duhite tunyarukira n'ubundi mbere yuko tuva ruguru, reka tubabwire uhereye n'ubundi mu Rugezi ukamanuka ukagera Minembwe centre ukaza no mu Mikenga, aho niho hari abacu bose, aho hose babyutse neza na mahoro ndetse no mu bice byo kundondo babyutse neza na mahoro. Tunyarukira hariya mu Biyogobogo kuri point 0 naho haravugwa n'ubundi interamwe nyinshi, ndetse haravugwa n'ingabo z'uwo bita n'undi izo bita ngo ni P5 zanyuze kwa Murima izindi kuri point 0 ngo nazo zizorengere n'ubundi aho bita muri kuvuga ngo ico bita kuri point 0 iriya situation geographique yari nutazi nukunyura kwa Murima bamara kurenga hejuru ntibaheze inzira mu Minembwe bagaheza inzira isubira kaza Mikenge, niho bita kuri point 0 uzomanuka uja mu Rwitsanguko kwa ariya za Birarumbi, aho niho bari nabo ngo barategereje oningi ya nyuma ngo barwane. Gusa muri ibyo byose tukanahumuriza n'abaturage rwose. Ejo habaye press conference. Muri press conference babaza AFC barabaza abanyamakuru batese ko duhaye twumva abanyaminembwe bagaramiwe bagoswe bameze nkuko kuri Goma twari tumeze cyagiye. Ese
bari abantu murabavuga hiki yego Oscar wabanjije ni Kone Nanga aravuga ati twebwe twari muri cyo bise cessez-le-feu ceasefire twari twagaritse intambara ngo tubaze tuje mu biganiro ariko ibyo twavuganye byose leta nabyihayikora rero ubu amarira y'abanyaminembwe turayumva turayazirikana tugiye kugura ico tuyakora nguko aho nubundi turangiriza amakuru yacu nguko twari twabibabwiye nubundi amwe mu ngingo z'ingenzi tunyarukira ari Goma mugenzi wanje yarayakozeho ejo habaye nubundi nguko yarabivuze press conference yahujije abanyamakuru ndetse na Kone Nanga na Bertrand Bisimwa ariwe mukuru wa M23 akaba nubundi umwe mu bakoordinateur ba AFC M23 chargé na politique noneho bari muri yo nama yari kumwe na Kone Nanga aho abantu bari bamaze imisi mu bantu bashiramo polemique ko Kone Nanga ashobora kuba yarapfuye nibwo yarimo babwira ati ko muvuga ngo narapfuye none se nazutse se cyangwa ndi umuzimu mubonye ndikiti ndahari moi je suis vivant ati kandi tuzobaho nubwo abanzi batishima ko tuzoba ariko tuzobaho n'ibyacu kandi bizobaho muri yo nama rero ico bizemo abaturage bakomeje nubundi bataka bavuga kubijanye na drone kubijanye nubundi nazira ndege Sukhoi 25 ubwo bakomeje kubabwira indambara baye ejo bundi aho bitazanya byondo hari ya Masisi indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na drone zikaba zarisha abaturage benshi cyane kwa wingi abenshi barapfuye abandi barakomereka kugeza ubu nyine ikibabaje bwana munyamakuru nuko leta ya Kinshasa yimariye abaturage yonyine ubwayo tukaba dusaba ubutabera kwibi bintu leta ya Kinshasa igomba kubiryozwa hanyuma nje twarangiza tudasimbukiye ikinshasa uwo bita nubundi Colonel Brown aratabarizwa cyane afungiwe ari muri Demiap afunzwe nubundi n'intrasise cyanga nabo bita zamaneko nubundi za presidence amazameza birafunzwe turamutabariza rwose awari afunzwe nabi cyane amazameza birafunzwe afungiwe ari ya Kinshasa muri Demiap Brown rwose ababishoboye bagerageza ukuntu bamuvuganira kuko aragumiwe cyane ku buryo no gufashwa gupfa aho afungiwe ndarya ndamwe kandi ko baramutorutira mu buryo budasanzwe ari gukubitwa ijoro n'igitondo abantu ndibamumenye yego imana imutabare hariya nubundi arabahafungiwe ba Dr Lazaro barahabaye ba Michel Michael hano barahabaye ba Gasake barahabaye ni benshi bahabaye ariko kandi imana yo mwijuru murengere kuko yerengeye n'abari abandi nawe aza hafi yego ngayo nguko reka tubagezeho nditwareka nubundi tutamamajeho akantu gatoya aho Bishop Dr Rupande Musinga gatoya banza uvuga ati tutamamaje ikintu kinini kuko ganyiraco ikintu kigerera kuri nyiraco afite doctor afite amavuta ya Bishop afite umwuka w'Imana umurimo ibyo bintu nibiri akongera akaba umugwana shaka kamirifu utari kaba bose biriko batangana reka tumuvuga mu magambo abiri Musinga niwe mugabo uri strict yagendanye na benshi bamubera indyamirisi ariko arakomeza Musinga ni umugabo w'abagabo ni umugabo muvugana ukaryama ugasinzira utamutekererezamo guhinduka ni umugabo utogambanira undi bagendanye ngo bamusebye Musinga ni wa mugabo ushobora kwirukira ndagute munzira turagushimira cyane Dr Bwana Bishop Musinga Emmanuel Rupande uri umuntu w'umugabo cyane ariko akoreka nkubwire aha bikomora iseru nyiryo zina Rupande Bwana Dr Emmanuel Musinga akaba ari nawe watwaye zina rya Rupande uzakomeza iyo njana iryo zina uzagumuri defande nabajije amateka ya Rupande mu banyabibogobogo yego bibogobogo habaga Rupande hakaba Rugenda Ibunga hakaba Gaparasi hakaba nakashaje hano hepfu abandi bari namuganwa rishe reka rero ducishaho tukumwamamariza aho bafite igiterane nubundi banyamurenge namwe banyamurenge kazi banyarwanda namwe banyarwanda kazi barundi namwe bafasoni abagande namwe banyabo abantu bose bumva runo rurimi batuye muri Amerika mushonje mushiwe aho muzohura na Dr Rupande Musinga Emmanuel aho nubundi
bafite igiterane kidasanzwe, ni igiterane kirimo ubwenge bwinshi, aho muzohurira n'abanyabwenge batandukanye bameze nka kujya kwa kabati, leur tête comparable comme normal si tu ouvres la masse des idées sortes. Nimwumve uko kimeze. Banje kubaramutsa mwese bene data, nagira ngo mbatumire mu giterane kizabera Indianapolis cha Impact of Leaders. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, tuzaba turi kumwe na Dr. Tim kuva Dayton, Ohio, azatwigisha hejuru ya plan as a leader. Umuyobozi wese agomba kugira plan y'ejo hazaza. Tuzabana na Dr. Angel kuva Ohio, azatwigisha how to honor your leaders. Ni byiza ko usobanukirwa uko wakubaha abandi mu buzima bwawe. Tuzobana na Gabriel, umukozi wakoze mu mirimo itandukanye, yakoze muri UN n'ahandi, azotwigisha resolution of conflict, uko wakemura amakimbirane. Tuzabana na Reverend Pastor Eliazar Rutekereza, azatwigisha how to think like a leader, uko umuyobozi agomba gutekereza. Ugomba kwimenya ko ugomba gutekereza nk'umuyobozi. Tuzaba turi kumwe ariwe muhamuvugana ari uhawumva Dr. Bishop Musinga, azatubwira hejuru ya never give up. Umuyobozi wese, umuntu wese ntagomba gucika intege. Ugomba kumenya ko ubuzima urimo, ugomba kurwana urugamba ukabwikuramwo udacitse intege. Kuba umugabo, kuba umuyobozi nukuva aho uri ukagera handi udacitse intege, niko kugera kure. Ikindi rega mbabwire ngo bene data, ubuzima bwose bwo mwisi bushingiye kuri leadership. Nta mukenebwaho, habaho umuntu uzi icyo utazi akageraho wewe utaragera. Habaho ubukene cyangwa se ubujiji, ni rezilita yuko hari ibyo utazi. Iyo ushoboye kumenya ibintu byinshi bituma ugera ku rundi rwego. Ndagira ngo mbatumire bene data, muze tubane kugira ngo dushobore guhinduka mu myumvire no mu mitekereze. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Bishop Dr. Emmanuel Musinga Rupande. Imana ibagire neza. Tuzahure ku itariki 8 mu kwezi kwa 11. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Welcome in Indianapolis. God bless you. Ngo twarashatse kubabwira kizabera aho bita Indianapolis, aho ni mu ntara ya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubasaba abantu bose ko mwahanyarukira mukazoba. Ibindi bisobanuro muraza kubibona n'ubundi kuri ako ka video. Tusaba abantu bose bari imihanda, bari muri Leta zigera kuri 54 b'Abanyamerika ko banyarukira n'ubundi mu bahanyarukire. Bishamwe ibintu bibiri ngo bazigisha leadership, ubuyobozi. Umuyobozi bora ni nani? Umuyobozi ninde? Afite izihe karite? Ari umuntu bazozabona ngo karavuga ngo bagira ngo ni umuyobozi. Erega ubuyobozi ntabwo ari ukuvuga. Bari babita batono vide. Urabareka ugaruka amagambo meza na amagambo ava ku mutima. Ku mutima. Uvuga ivyuri mapana kuvuga za peruri mu busa. Wamubaza atasi uhaye uvuga. Ubihagazeho. Ubifite intuza. Ngayo nguko dusaba abantu gukora subscribe kuri Joshua Entertainment Rugenza TV, Mibunda TV 1 andi makuru naho mukanya amadubi murenge. Intare za salamu.